Umapilaya na korte ang siya mga kapulisan nga dabi pagpatay kan Anay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino nga tugutan hira nga makagpiyansa. Ini mahuman nga magsalawad han ira admission for bail hasala ni Presiding Judge Reynaldo Clemens han Regional Trial Court Branch 31 ang siyam nga mga kapulisan nga suspek han krimen. Samtang ginkakabarak-an naman inihan mga supporters han pamilya Aquino tungod niya ipinagihan impluwensyahan mga tawo nga nagpaluyo han brutal nga pag-ambush han Anay Alkalde di inaadaan posibilidad nga pakialaman ang kaso. Diin ha ilarom hini in non-bailable ang nasabi nga kaso o waray ginre-rekomendar nga piyansa. Kung manunumduman na ginkasuhan hin murder ngan frustrated murder ang siyam nga mga kapulisan nga dabi brutal nga pagpatay kan Mayor Aquino didhan Marso 8, 2021 dito Barangay Lunoy, Syudad han Calbayog din igin kamatayan alkalde ug iba pa. Parahan balitang waray nadapigan balanse ngan ugo pa kamatuuran. Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbayog City.